Dobar dan i dobrodošli na novi video. Današnja tema je prilično kontroverzna, u pitanju su GMO, odnosno genetski modifikovani organizmi i GMO hrana. Ukoliko me ne pratite, možete kliknuti na subscribe, odnosno prati i zvonce, a ukoliko vam se ovaj video dopadne i želite da ga vidi veći broj ljudi, kliknite na like. Pa da počnemo. Bavit ćemo se dakle pozitivnim i negativnim stranama GMO, ali najpre da objasnimo šta to zapravo znači. Genetski modifikovani organizmi ili skraćeno GMO su organizmi, i to biljke, životinje ili mikroorganizmi, kojima su dodati određeni geni. Ti geni daju naredbe o stvaranju odgovarajućih proteina. Proteini su ti koji ovim organizmima daju brojne osobine. Genetski modifikovani organizmi su zapravo otkriveni kako bi se neke njihove dobre osobine intenzivirale, a neke loše umanjile. To se pogotovo odnosi na hranu, dakle najčešće govorimo zapravo o biljkama koje su genetski modifikovane. Inženjeri su dobili ideju o stvaranju GMO kako bi otežali kvarenje namirnica, povećali njihovu veličinu i kako bi povećali sočnost plodova. Međutim, postoje još brojne druge osobine na kojima su oni radili, ali se postavljaju brojna etička pitanja kada je u pitanju ova tema i većina ljudi je u dilemi da li je GMO bezbedna za njihovu upotrebu. Zato ću vam u ovom video snimku predstaviti pozitivne i negativne strane GMO. Proces stvaranja genetski modifikovanih organizama zove se genetski inženjering. Ovim putem nastaje GMO hrana koju pažljivo i detaljno ispituje Agencija za lekove i medicinska sredstva. Kada govorimo o pozitivnim stranama, kao što sam spomenula, cilj genetskog inženjeringa jeste poboljšanje kvaliteta hrane, pa se na ovaj način mogu dobiti plodovi jabuka koji ne potamne kada se seku na kriške, na primer. Također, često su GMO plodovi raznog voća kreirani tako da su otporniji na insekticide i tako dalje. A tolerantnije su i na uticaj bakterija i virusa koji ih napadaju, pa ih je teže zaraziti. Isto važi i za plesak. Dakle, ako se genetskim inženjeringom dobije hrana koja se ne mora prskati različitim toksičnim supstancama, a pritom takva hrana, odnosno takvi plodovi, teže oboljevaju od različitih bolesti, pitamo se nije li onda takva hrana zapravo zdravija. Takođe, inženjeri teže da stvore što atraktivnije proizvode zbog bolje prodaje, pa lakše prepoznajemo GMO hranu u marketima. Može biti pojačana i njihova hranljiva vrednost, pa čak i ukus i boja. Na ove načine se takođe i štedi energija oko uzgajanja biljaka, a time i novac, što čini ovaj način dobijanja hrane prikladnim za širu proizvodnju i upotrebu. O negativnim stranama GMO hrane se pak nedovoljno zna. Međutim, budući da je relativno novo otkriće u pitanju, vršena su brojna istraživanja i na osnovu njih se mogu doneti određeni zaključci. Dakle, otkriveni su i potencijalno loši uticaji, mada oni nisu dokazani. Dakle, kada govorimo o negativnim stranama GMO hrane, naučni istraživači veruju da se jako lako mogu dogoditi alergijske reakcije, budući da se tokom procesa stvaranja GMO transportuje gen koji potiče iz nekih od alergena. Na taj način dolazi do alergijskih reakcija kod osoba koje konzumiraju GMO. Međutim, do sada nisu opisane alergijske reakcije kod ljudi koji su se hranili ovim namirnicama. Dakle, to je jedna utešna informacija. S druge strane, postavlja se pitanje pojave karcinoma zbog konzumiranja ove hrane. Neki naučnici smatraju da uvođenje materija sa novim genima putem hrane može dovesti do mutacija u našim genima. Međutim, sve priznate zdravstvene organizacije su saglasne da za sada nema dokaza za ovu tvrdnju i da je potrebno još mnogo ispitivanja. Zatim govorimo o otpornosti bakterija na antibiotike, što je opet važno kada je u pitanju GMO hrana. Dakle, postoji mala mogućnost da geni koji pružaju namirnicama otpornost mogu da se prenesu u bakterije iz creva i da tako stvore u njima otpornost na antibiotike. Ovaj uticaj bi mogao jako naškoditi ljudskom imunitetu i borbi protiv infekcija.
pogotovo u današnje vreme kada se zbog neadekvatne i učestale primene antibiotika već stvara sve veća otpornost na antibiotike. To dovodi u pitanje i budućnost lečenja infekcija, kao i budućnost samih ljudi i generalno živih bića. Kako prepoznati GMO proizvode? Svetska zdravstvena organizacija je odredila način obeležavanja GMO namirnica, međutim takvo obeležavanje nije u potpunosti transparentno za prosečnog kupca. Na primer, GMO sojino ulje sadrži više oleinske kiseline nego što je to uobičajeno, zato će na etiketi pakovanja GMO sojinog ulja jednostavno stajati sojino ulje sa visokim procentom oleinske kiseline, a ne GMO sojino ulje, kao što obična mušterija očekuje. Međutim, od početka ove godine doneta je odredba kojom će GMO hrana morati da se obeležava kao hrana dobijena bioinženjeringom ili samo bioinženjering. Dakle, naučni svet još uvek nije jednoglasan po pitanju moguće škodljivosti hrane dobijene na ovaj način. Ipak, svi su saglasni da se zaista ovim putem poboljšava kvalitet hrane i otpornost biljaka na razne herbicide. Svakako se ne treba slepo držati ni jednog shvatanja dok vreme ne pokaže pravu istinu i uvek treba težiti ka ishrani što prirodnijim namirnicama, ali imajući u vidu trenutni stepen prskanja hrane toksičnim materijama, GMO hrana može biti zapravo daleko zdravija alternativa od prskanog voća i povrća. Zahvaljujući većoj otpornosti na brojne agense, smanjuje se ili čak prestaje potreba za prskanjem takve hrane, a manja je mogućnost kontaminacije takve hrane materijama koje stvaraju virusi, bakterije i gljivice. Stoga, trudite se da što više sami uzgajate svoju hranu, dakle onu koju ćete konzumirati, i da kritički analizirate one koje ćete kupiti u prodavnici. Imajte u vidu i klimatske promene i globalno zagrevanje koje predstavljaju dodatnu pretnju po dostupnost hrane. Čuvajte prirodu i budite umereni u svemu i nećete pogrešiti. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro sa novim videom. Ćao!